ku nshuro ya kabiri mu myaka ibiri ikurikirana amashyi yongeye gukurikira imikono y'amasezerano yo kohereza abimukira i Kigali bivugwa ko binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora aho yasinyiwe hatandukanye naho byabereye mu kwezi kwa kane 2022 ndetse n'uwayashyizeho umukono icyo gihe ku ruhande rw'Ubwongereza yari Principal ku ngoma ya Minisitiri w'Intebe Bwana Boris Johnson. Kuri ubu haje Bwana James Spencer Cleverly, ni Minisitiri ushinzwe umutekano imbere mu gihugu cy'Ubwongereza, yaje ahagarariye guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak. Aya masezerano yagombaga gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa gatandatu 2022, ariko inkiko zayasimburanyeho kugeza aho urw'ikirenga mu Bwongereza rwemeje ko u Rwanda rudatekanye. Ibyo byatumye guverinoma ya Boris Johnson ni Liz Truss bayasiga mu nkiko. Icyakora mu minsi 22 yonyine Bwana James Cleverly amaze muri izi nshingano aremeza ko nta kigomba guhagarika ishyirwa mu bikorwa ryayo. Icyakora ntagaragaza igihe ntarengwa bizaba byarangiye. Twizeye ko aya masezerano arimo ibisubizo by'ibibazo byose byagaragarijwe mu rukiko rw'ikirenga. Dukorana bya hafi n'aba bafatanyabikorwa bacu bo mu Rwanda kugira ngo bikemuke. Nizeye ko noneho tugiye kwihuta. Muri urwo rugendo rwo gushyira mu bikorwa uyu mugambi w'Ubwongereza, Dr. Vincent Biruta uyobora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rusabwa. I would say that there is always a room for improvement to any system designed. Navuga ko buri gihe haba hari ibigomba kunozwa muri system yashyizweho n'umuntu wese, yaba iyo mu Rwanda cyangwa mu Bwongereza. Niyo mpamvu twakoze kuri aya masezerano ndetse twemeje gufatanya kugira ngo tunoze uburyo bwo kwakira impunzi, kugira ngo dushyireho uburyo bunyuze mu mucyo bufasha abimukira bashaka kujurira kubikora mu mucyo. None mu gihe aya masezerano yahura n'ibindi bibazo bituma atinda, u Rwanda rushobora kuyavamo. Dr. Vincent Biruta: ntiduteganya kuva muri ubu bufatanye, twiyemeje kuyashyira mu bikorwa. U Rwanda rwashimangiye kandi ko rutigeze rwita ku mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza, aho mu kwezi gushize rwanzuye ko u Rwanda rudatekanye. U Rwanda rwo rugaragaza ko imiryango mpuzamahanga rufasha uko rutari. Iki gihugu ngo gishyize imbere mu gutabara bari mu kaga kandi ngo ntibateze kubireka.